Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, wenze nje okulungile-ke ungixhase lapho-ke ucindezele i-button o-subscribe nje, akubizi imali, ku-free, kumahhala nje khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa-bhe engizolobe ngiy'letha-ke ngiy'faka kulona-ke ikhasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuthi lezo y'ndaba ongawenza-ke nje ngamanje. Ngabe-ke ucindezela-ke i-button u-subscribe lelo-ke la udaba-ke engilethele lona-ke namhlanje engenayo zithi-ke eDunnon e-Western Cape lo wesifazane ugwaze isoka lakhe cishe walibulala. Kuthiwa isoka belinalo wesifazane evakashile ngesikhathi isoka lifonelwa enye intombi ekhona. Baxabanile-ke kodwa yadlula indaba baxolelana. Owesilisa uye emsebenzini ngoba esebenza ebusuku washiya lo wesifazane endlini yakhe. Kanti usisi lo uzosala aphuze utshwala kabi. Kuyabe isoka liyabuya ekuseni limthola edakiwe. Wase evusa leya ndaba yokufonelwa kwesoka. Laphana-ke intombi-ke ibe isithatha-ke ummese yaligwaza-ke kanjalo-ke isoka-ke laphana-ke. Abantu-ke abaningi-ke bebekhomenta-ke laphana-ke abanye besola-ke utshwala-ke, abanye bethi bekuyivele-ke kuyinto-ke ebefisa-ke ukuyenza-ke lo sisi-ke laphana-ke, into-ke ebisemqondweni-ke angacashi-ke ngotshwala-ke. Mina ngizocela lapha ukuthi-ke ubhale ama-comment section ukuthi wena-ke ubona kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolobe ngiyiletha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.